koliko gotivi moje kamione. Zastava Illinoisa, zastava USA. Odlučio da kupio mi neki autić, a? Nešto za 1000-1500. Ako ima da se probere. Evo kladić. Vidi ga. Dobro nam je. Vidi ovaj kao svaki 10 godina star. Mijatica. Evo za 500, 8 8 i 500. jebi ga. Ne bi imali ni za ovaj 3000. Nissan ovaj 20 godina star. Ovdje već sad zalazimo u neki Mehiko kraj. Zamena ulja, repair. Kao na GTA kad zađeš u neki loš kraj. U Devon Avenue sve se zove Devon. Bukvalno. Evo ga Devon Market. Liči na nešto naše. Evo je Jafica. Prvi vidna. Već se osjećam kao kod kuće. Ali juče. Evo Grekos, Mlekara Subotica. Vidiš, Grekos, Mlekara Subotica, BC Classic Police, naš Mediteraneo, Šabačka Mlekara. Vaj krem. Idemo, Subotica. Ima li pipi gudi? Nemo, šta još ima? Valjevsko pivo, vidi ga brate. Ili jesi ili nisi. Tu je lav. Gdje je Zaječarac? Gdje je Zaječarac bre? Showgirls izgleda lepo, ali isto ono vjerojatno njihova bez košpica. Which one you prefer? Is this room or over there? Yeah, this one. They look more natural. My orange here, this is 99, this is 1 for 9. Yeah, this one is better. This? Yeah. They look more natural. Okay, thank you. This is not how suppose plums to... I trust you. Stay well. You too. Okay, I try. Da, ovdje ima i bugarsko i naše. Bosna i Hercegovina. Imali Srbija. Bulgarija. Ukrajina. Bosna i Hercegovina. Croatia. Imali Srbija? Meksiko. Srbi su sve pokupovali. Nema toga. Evo ga cele. Šta je pre ovo? Kaktus. Sigurno nije kao vojvođanski šećer. Ali ajde da probamo da vidimo kakav je. Ali daćemo mu šansu. Skopsko. Skopsko pivo. Evo ga jelen. Jelen. Ima i jelen lav i valjevsko. To je to što sam vidio. Ne znam da li ima još neko. Boga mi, jelen $2,5, 250 dinara fajka. Serbija, vidi ga ovaj. Treba to preterati preko Serbian okeana. lager bi. Spiritov Nikola Tesla. Šta je to? U boci piva. Evo neko da kaže da je ova Smederevka džuga. Da je Smederevka u Americi. Evo 700 dinara ovdje. Franac. Roze. Evo je dječeva krv. Evo celo pile 300 dinara. 300 dingera. 300 dinara, evo. Ne vidi ti ovo? Pa ja ne znam, brate. Kako... To jedu oni što pravo pile nisu vidjeli, to ti je to.
Našla sam. Šta? Evo ovo je testo za supu. Pravo testo. Ovo je dobro. Nije pasta. Evo i naši šakići. Kod nas isto ovaj krem oko 500 dinara. Znači ista cena evo. i preko okeana. Evo ti ovdje. Ovdje je jeftino. Mada vidiš sad je special, sad je na akciji, inače 5,5, sad je 4,5 dolar je. Nađo smo ga. Ima li, a? Evo, videli. I evo je Grand Cafe. To. Ima samo ova od po kilo. 600 grama. Vegeta, to tražimo cijel dan. Brate, ima ladno. Uzimam ovu. Plazmica. Pionir. Centra proizvoda. Open sesame.